Dobrodošli u Super Games. Danas ćemo igrati GTA 5, ovdje je Julien. Vozit ćemo avione ispod, zapravo kroz, ispod i iznad jednog bridge-a, kako se to već zove na hrvatski, zaboravio sam, pomiješao sam engleski i hrvatski, ispod mosta, iznad i kroz njega. Pokušat ćemo bez da se zabijemo, ali napravit ćemo nekoliko pokušaja. Ukoliko nam ne bude išlo, preći ćemo na nešto drugo. Evo ga, to je taj most, kao što vidite. Sad ću proći. Iz početka. Ne! To! Ljudi moji, obavili smo jednu od 4 njih. Od 4 tih rupa kroz koje se može proći. Sad ćemo pokušat i ovu ispod. Da vidimo. Da, uspio sam. Probat ću sad i ovu. Ne, sad ću ovu iznad. Inače, mi smo u Super Gamesu vrlo dobri vozači avioni. Još samo jedan nam je ostao. Ja moram uzeti veći zalet, ovo nije dovoljno. Ljudi moji, idemo probati ovo. Nije mi bilo u planu, ali uspio sam. Idemo. U stvari, ljudi moji, sad sam se sjetio, ne znam što mi je bilo. Dojavili su mi, prošao sam kroz sve. Ovo idemo sad malo ispod njega. Bez ikakvih udaraca smo prošli. Moramo priznat, malo smo vježbali prije početka snimanja. Prošlo je bez ikakvih. Zapravo bilo je, par puta smo umrli. No evo, sada nam ide za sad dobro. Ali ne za dugo. Ljudi moji, prvi avion se uništio. Sad ćemo mi naravno potražiti drugi i nastaviti. Ljudi, našli smo novi avion. Evo ga, vraćamo se s našim, ajmo to reći, kao nekakvim upiranjem. Uspio sam i ovo. Gdje sam ja to otišao? Evo me. Idemo i odavdje proći. Uspio sam. Ljudi moji, baš više i nemam ideja kako prolaziti kroz ovo sve. Sve je to lagano. Evo nove prepreke. Da, koja je uspješno riješena. Ljudi moji, nemoguće, uspio sam i ovo. Di bi mi se avion, ovo nije dobro. Neću još dugo izdržati. Da, ljudi moji.
nije mogu više izdržat i zato idemo po novi avion. Ljudi, našao sam jedan mnogo loši auto. Ne auto, avion. A probajmo, možda i on posluži. Pokušat ću proći kroz ovo i da uspio sam. Da, kroz dvoje njih, ali sad ovaj problem uspravio sam. Imam još jednu ideju. Koju nisam uspio ostvariti. No dobro ljudi, idemo po novi avion i nastavljamo sa ovim vježbanjem. Našli smo ponovo ovaj isti avion, no što je tu, idemo i s njim malo. Pokušat ću ponovo proći kroz ove žice, premda neću uspjet. Da! Umro sam, ljudi moji. Idemo ponovo po novi avion. Sve je to lagano za nas, ipak smo mi profesionalci. Ne. Ljudi moji, umrli smo ponovo. Idemo sad po nešto novo, malo mi dosadi ovaj most, pa sam odlučio ovdje malo otići. Pokušat ću proći kroz, ajmo reći da je ovo neki most, od gore. I sad ću od ispod proći. Samo da se okrenem. Opla, ima i tu neki. Nisam vidio ove šipke. To je taj nedostatak još uvijek. GT5 dugo treba da se stvore te neke stvari. A sve u svemu vrlo dobra igrica. Ne. Nisam uspio. No dobro, idemo se vratiti na ovaj naš glavni. Jao ljudi! Iskači! Bježi! Dajmo, hoće li eksplodirati ovaj avion. Malo da mu pomognemo. Ok. Pomoći ćemo mu. I njoj, to je bilo sve od vožnje po ovim mostovima. U komentarima nam napišite što biste vi još htjeli sve gledat. Možda neko novo glupiranje da snimimo ili što već. Predložite nam slobodno u komentarima, ostavite like, pretplatite se na nas. I to je sve što vam možemo reći. Uskoro ćemo snimiti GTA Red Bull Air Race. Ovo je bila tako mala proba. Premda smo to trebali snimiti već davno kad je bilo Red Bull u Rovinju.
no nismo stigli, ali sad je ljeto pa imamo vremena, snimat ćemo puno, Super Games vam to obećava. Doviđenja.